Biakamal ka Nuer online TV channel and wale shanka baro ka paikel ron kina dangra widi jan dangra widi dich shi kuma South Sudan shi je kulla da go antemen go lieden tere wacha ka paloch lieden tere ka paloch a kenny bikene tok no a kenny ba tuk lada mo la liet ke petroleum ba lada ba je tok mentre wika paloch she can allow Montana, South Sudan to resume oil production as export on Wednesday. Kachanga diok ajan changa dana ba tok lia the mo ka kamdarar. And while a shankaro kapai baro duno ala kam dia the morar ki kam petroleum karar ka dar petroleum operating company chikan lada no ka shanga bada ka paikel jen shanga dana ba lia da mo ba ja kamrar ka ja ba tede ki kongne da ba ja tok no ko ngai kono ne gwaze dan cha ja ga ta ma chikan kula da no ba na mo ba ja kamrar chikara ja mo chikan kwen no ba tuk de ba ja nyok ka mullo ja la chikum so dan ta ma chikara ja mo chikan kuling gwasa me lerdian bana nyok liang are wecha ka South Sudan alla South Sudan ngode te kri ke shui naten ke ripon mishala tere which kanos Toynos County which jani kenishine wel baro shiga luka bot which jani ne wel baro shiga luka bot ka tala wal to masken ka kala dana shikan lat ke jano la bot ko kwak tele ka tele kwak re which ka South Sudan ka dobra na shalat ke ja ngay no South Sudan te re chui kam di jen mu gene no te joen chwal ke kolorate ten tu gana naga nanu chiang ko kwane sham ka kwane talot kami jin wire wi ka juba telenari ko kwariken ka kwa enran te kami chama ka dungo ne re konen te wini raja la ta ji South Sudan dial chan raja lo ta ganes jang ke nagane nuare duno nuare kana jang ni almedur ko ken chui ken tam labot chuje report yen kan jang anta malat kan no chine wal baro chi lu ka bot kan ngai kona gwanu to ko puch la wi South Sudan chui na tin ka shoj mi dit long chui na tin long ajer mnen anta ma la ok la ya kwal ka be kor be tin liuna ka kolora no liuna ka tare la re wi ka South Sudan ke lu che je ka ta dan len ngaro den ka ja ajen tama mgwena man tama sha petroleum cha nyoka mi lab ka ja la dung paloch ko jan gaga cha gaga kwala goro tama dong bari dial bagari ala ka shiro ka ngena gwano ala lat kume kin de konte la civil servant ken ga kap ko yo chala na yan go shi ka pai kel jikana kap no ken kan kwa krun ka ken kana kap ko ngai kono ala yo cha ka pen wala kum so dan lo cha ka kap kwai kam lat ke yo ka jamo ka jano te ke let kuma ka rar South Sudan ti yu ngwana long ti dong show ka civil servant ke lat kuma tele me jekana ka let kana shang na me akel mi shi kuma South Sudan te me chuje gay ka ta dan len ngwana rudien ke ja ante man chakulat gwasa me ala oil exportation budget tok ke ta danan bi ba liet ba lat ke ja chalar budget tok ka changa badak ka jan pai kele me ron kina daro de jan dangro de ka gor ka jen go nene ba South Sudan ba economic de ba nyo communal ka keje ko ngai kono economic South Sudan te jek tele mo gwa mu ten ante me shemal tor me de tena kel South Sudan ken Sudan chigrin nyo ko mat ken ko de ken liet mo de ken jakam te ke je ka gwazi dan chalar nene de la lawo yo ke petroleum de jan ka duop and jen ka palosh wene ke Ethiopia ke de janan ka kujemi ala de char je ne ka South Sudan bene ka gambella bene ka Addis Ababa wene ka wi ne to ye ne ka Djibouti gwad dan de liya da mo de kulo nan raten ko ngai kono wen ala liya la ja kan ka palosh ba janan ka Port Sudan ke Sudan ke Khartoum jan gwadan wali wa ja kwakten antama ka gwadran meji korche to ke gwadran ci South Sudanese ke tegari karodian ke to gano cha liet cha jelle latin gwadran ci economic ci ci yar antama kwal gunyo dong mi cha jinyo ko to je dong de economic jega ja ke ko kwang jega ja
peke yone jega ja dong de kan waka muku kan stable ke de ka waka mubika gwa na me agenda na chalat kum South Sudan go biken liye da nana te ka paloch ba yik to gurun ka shanga badda ka paikel ron kidna darawi jendang ro di ci kawra mo ci kana kwen ko ba economy ba jere alaka gwa se mete ron mi chalat kum Japan ka kwi South Sudan ci kala do nene chicken South Sudan chicken mo ke $12.9 million USD ala chicken ka mo ke million di shop ko waro ala chere million wal diok dollar tibiken mensual ke ala manager queen kon gwasme okay ka kwi dobran gor ala development non kan rewi ka South Sudan chicken ala no chicken euro shop ke 12 or $13 million chicken kanguna la budget ka kwi partnership in international organization ka dob dan and de kwak so Sudan de gari alakaja neti Japanese embassy lana mona ku kono go dob dan and ngun kan yo to ka yuru tedi no gwada me men chala can you retain one key implementation of peace agreement and upcoming election through partnership with RJMEC can to koken la UT 13k 12.9 million nt wang one ka key mal ka ko ba mal bailat ke je by election bailat ke je ke ba voting bailat ke je ngay no kum South Sudan ka ron kin dar jindang red bakel bate ka queen gwine and tama chicken you to chicken nguna la luak kwana je gwech mi butuo gone ngum butuo ka jenta mo ka ta dana chana loka je kuma Japan ke Japanese embassy entre wecha ka South Sudan ka yuri kone kana ngun shikan kwaktung mani kana ngun longba shitka torbieli tiba tibre wika South Sudan kan ta dana ba kuin gina ba jalat ka je shikan loka mo shikan to ka kuma South Sudan ka ngi kon kuma South Sudan ba tere ko lada mali ka ta dan and mal de lat ke jem gin mo te ke te man peace initiative ban lat kere wi kana robi ke Kenya gor ge jeno bar dial ba ka tu ke ron kin dar jan dang ron die jeme ko ron kin dar jan dang red bakel mal bala dan kwal gor bun dialan content cha gagrar tin cha tagrar ken dial ba kamat gwaskel ba de ke re wi ka Sudan ba jaga kel ba ne tin content la tin te ke kem ne ke ka refugee kem gon ken dial ke wi ne isafa ka dial ba ga nyoko mulo je ke chen re wi ka Sudan big beno gwasa me ka Sudan ko bi ken bin chingre wi dian andan en chari aleka do mo do mi tin na tin tamalat ke je netin content dier ke tek South Sudanese people kini content dier ke tek junubin na me jana na gode lariya ka tadan en chikume Japan jamishit kana me che lar ke je o shikan yuri $12.9 million shikan ngun ka kwi development ka kana kwi kwingwi ne ke kwi malka na me jana na gode no de nyaga kel en biata kamal